Predstavništvo Republike Srpske Krajine u Beogradu saopštilo je da srpska vojska do sada nije imala ozbiljnije gubitke u živoj sili. Neka naselja su napuštena zato što nije bilo uslova da stanovništvo ostane u njima, jer hrvatska vojska ima neograničene količine raketa i granata i njima zasipa krajiška sela i gradove. Prva 2 dana rata, napominje se u saopštenju, srpska vojska je posvetila izvlačenju stanovništva koje nije smelo da čeka hrvatsku vojsku, imajući u vidu gorka iskustva iz prošlosti. Većina stanovništva iz gradova je evakuisana, a danas se pomaže seoskom stanovništvu da pređe na teritoriju Republike Srpske. U saopštenju se apeluje na srpski narod u drugim srpskim zemljama da učini maksimum u pomoći izbeglom stanovništvu.